Ab'ekitongole kya Rotary Club kya MBARARA batebeekaniise okwiruka okwesurwa Safe Motherhood Run okw'omurundi gwa kabiri aho sente zirikwingana biliyoni 1 zirikuteekateekwa kurundanwa. Okitwe nka club twine sente zitwarundiineho konka tizikwemarira so ntweta omuntu weena ow'omutima murungi, omuntu weena arikukunda entunguuka, omuntu weena arikukunda kureeba ngu omwana yazaarwa yabaho kwija kugura vesiti yitwe egi twirukangiramu kandi akabaasa n'abamu tukatweza ekituri kya sente tukaranga nimwe aha t-shirts ziitu then tukabaasa kurundana sente tubaasa kuteeka ebyoma by'okureeberera abaana omu irwariro ery'abaana aha Regional Referral Hospital. Kits ziitu n'ez'emitwaro 2 Uganda shillings nobaasa kuzishanga Rotary House, nobaasa kuzishanga Golf Coast Supermarket, nobaasa kuzishanga TV West abo ba partners bitu. Kyona ekyokwenda kubabuuza nobaasa kukibabuuza about this run. Dr. Kumba Elias omukuru wa wodi y'abaana hirware rukurerya MBARARA Regional Referral Hospital nagira ngu buri izooba nibatunga abaana bari hagati ya 15 na 20 ekyari kugira ngo bwa hati omwijurano gubakiriza amaani aboko bamwe nibazarwa bakwetaga kwisya kukiraho bakiri umuntu nabo batakwisyaje and bantu betaga obutagasi bako batagwine nabo babura kubaho bagira oburwire kubasa kubatahirira bamara kuzaarwa ibyo byona nibana betaga endebererwa eri kukira ayitwine hati government netaho obujanja betaho abashaho konka mwene omuntu okuremera omunkoro yongo na Rotary Club kokweba ekibiina kyana kyewa eturaho okoragana na government eturaho okuyamba ebimwe ebibakubasa kuba nibyenda okongeramu amaani kandi nicyo cyo rimu nekorera izooba barikugambaho n'abanyamakuru aha Rotary House omu Kiyanja abantu bashaba abantu boona okurugayo bakabeegitaho okutambira amagara g'ensinga nto nuwakwasa kubasa kwiruka teyo obuyambi te support yene kwasa kuta nobasa kugurira abeka yawe nanka supporting ebije nobasa kugurira abakozi bawe ninga batamukora nabo mwena abantu bona konka cyane cyo gukora making sure ngo you supporting kugira ngo abana batakafa bakuzara kusaba twine roots eshatu abo kwirukangana ngo hariyo n'ibiro by'abarirukeje so twine by'abasiniyazi twine by'abakazi by'abashide by'abana kusaba tutandikira aha kituri yakuronkingira ranage ebirabo twamwaka okwagashatu 2023 tutandikira aha Rotary House aha bwa TV West nde era atiza